Pajba jangka East Giant Hills District, kiba juim jakpo daga peti dewiong bat kayi dewiong, mentaka sengi ka arpulai tarik unailar arhaja arpusau, sa sisen pat kile poilang cheka public hearing bala penlong hakadong lomia ki shnong Wahsarang East Giant Hills District, nagbanta ka wei pat ka project ti dewiong, kabadai ka scientific mining, bala long try da uba ne alang lingdo, kabala tip kum ka ne alang lingdo coal block, kabaha ka jaka kabahe shispa hectares. Hagatai ka public hearing, Simladon manu ban pyrshah ya kani ka jingtih banti dewiong kabadai ka scientific mining kaba on pentrai da ki core ki bor ya ka jingbatai ba bania halor kani ka project labatai bat penshai da ka kanhun jangi consultant ki bala batai ru bagani ka rukom ti dewiong kanam khata ya ka mariang saudong bat batai ru sibon ki bayadai bat kani ka project bat kanthop ru ya ki kendon bagi try par dewiong ki dei ban buat renti. Hoi, hadian si post nam kanthi jangka jingsha si tom ki pat ba jangka East Giant Hills District. Ki baju im ja daga bati dewiong bat kayi dewiong hendrai lak hanglan. Banti dewiong bat ban chalan new dewiong daga National Green Tribunal nado bana yayong jong usnam arhajar khat sao. Hendrai la banong ba menta ka kanthi pan. Kala 1 poi daga wei pat ka rukom banti dewiong kabada ki kor ki bor kabala ban ongru. Baka East Giant Hills District, kadai ka district kaba ningkong hapo ka jala, kaba onsa pentrai kam ya kani scientific mining, balak milanti, baka ni kan Ïaid bet shakmat, man sayo dewiong, ubadon haki par dewiong ha East Giant Hills District. Kaba kum kani ka public hearing, ladap man penlong ru nen kasi shnong bendihati, ha kaba ki pat ba jang ka East Giant Hills District, kila penpau da ka dur khmat kaba dap da ka jingkerman bat jingkman, bakila yolat biang, banti bat ban klong yo dewiong kaba on pentrai da ki kor ki bor. Ki bila ai jingkran haransan shnong Wahsarang ki kentop UMLA barim jangka cleariat ubadairu advisor jangka Jaintia Coal Miners and Dealers Association uba Justin Khar president jangka Jaintia National Council uba Sambor Milingdo wahe shnong jangka shnong Wahsarang uba Bahalang Lamo wahe shnong Rambai uba Merimon Rambai wahe shnong Wapong Skur uba Kuduplang Ringklem spokespersons jangka East Giantia Truck Owners and Transporters Association uba So Mio SNS Sayo uba Balia Swear bat kiwei baro kibla ai jingkran haransan kila ai ru ka jing kershan ka bapura ya kani ka jingtih dewiong Wahsarang ya kani ka public hearing Wahsarang lakhot penlong dagatnat Meghalaya State Pollution Control Board bat ya ka program la Ïaid da environmental engineer jangkatnat MSPCB uba YF lalu bat layadon ringkat lang ru deputy commissioner ka East Giant Hills District Ushivaj Awasti IAS, Superintendent of Police East Giant Hills District, Giri Prasad IPS, Member Secretary Jangka Meghalaya State Pollution Control Board, Dr. G.H. Charmang, Environmental Engineer Jangka MSPCB, JF Lamurong, Ne Alang Lingdo, de Utrai Par Dewiong, la yo ru ya mining lease naka sarkar, MLA barim Jangka Sutnga Saipung, Shitlang Pale, bat kiwei ki reurang ba, kiba kentop kentai bat chenrang, kibala nakishnong baper na East Giant Hills District ki bala ra ru da ki plakat ki badon ki jingtih baper ki bala penpau ya ki jingkershan jangki ya kani ka public hearing. Intensity of explosions can be controlled. Additionally, muffled blasting techniques help to reduce the overall noise and vibrations that are generated during rock fragmentation. To further minimize the noise impact, a green belt will be developed as I have mentioned before along the entire mine lease boundary. This natural barrier will act as a sound buffer, absorbing sound waves and reducing their impact on the surrounding environment. Kaki muyong ngam deman go kawaki kawa dang thme heni po district kayong I. Kaki muyong deman go kawi na ka jakpo lene kata kaki kawaji wong wakamba nyapo prapau persen na kinong shnong yang ke district kayong I. Jika gi ya kajak po kayong kina muyang. Hendrai gawas nyaw pala pa iba ini porto do wami dan di kita kikenten scientific mining. Nebha ladapai hachwalo chakang yung muyang. Kajingki yung muyang hapo kani ka district kayong I mando kawalailan. Kawamem kata kajingsingan. Ya kinongki kinong kre. Hada neta umem gala kata kajing yeda ya kamariang ya ki kiwa. Neta daw
DM kita ki student union na po Karbi Anglong nitai wa appeal cepo ke Supreme Court cepo ke NGT. Haden nitai dawan ke jingkang yang muyong hapo ke state ke yang i. Henrisnya kumeni wa haden chief house nem. De yo biang i open man ya kam kini ki public hearing wa yo biang usdang ya kani ka kimuyong heni po ke district ke yang i. Snya yu claim de e ke jingyera. Wonto ke busuk wa yo tangi kate ke prospecting license. Neba ya kani ke license hab yo i na ke sarkar bay lane na kate ke sarkar India. Hab lagi cibon ki jing'e. Hab itungko ki cibon ki an. Wonto ke busuk wa yo Henrisnya kumeni na perdi kini ki sotli ki mining list ki waka central government da approve ga artli to neni na district yang i kanu ka jingsnya sorong ye kam ki khan yang ka district wa kata ka scientific mining usdang ga neni na pa district yang i ha em ki pat ba ki wa chai lam bakla ki wa ong to kini ka mining to ka jing mentai do ya ki wi ar mudan hi ngawang pi pat ba ham chai lam bakla ngai nuksai pi dang cidamparan hiu thap moi kan nungut kilong yung kiwaim na katu ka cidampar nado ki driver hado ki dai wa thap mo hado ki nong jet muslet ta kan nutam wo im kita ki khon yung kani ka district yang i hawuyo i ya kani ka mining wom hau sa tho bakla pi wom hau cha ilam bakla pi kani ka 6 hektar to ka anyang ka central government i kam ka jingtih national council kana pi to i ka sen ka wanang kong do neni na po is jingtih wo yaklam wo chief minister yang i wato in future chakmat em kamu yaklam pi wa ka sarkar India wo pengkhian ya kani ka hektar Henrisnya kumeni haka wo yo ye chem wo sekretari yang ka mining and geology hagini ki snem ki wada dep do ongu wa haden wada success yakini ki totally ki mining na kalyang ka state government da yaklam go wa ka central government wo pengkhian ya kani ka hektar dang yo ka khubor na umana lang ne wa ka state government ka te de em wa ka jingtih wo yaklam wa ka sarkar India wa to pengkhian no chaka san paul ne so pa hektar ne benta ki wada apply ya kani ka public hearing de ni chakmat kad wa kamta sechi sen ong pi pat ba man ki wa scam ka jing mujing perkhat hamngat ya ka te kal air ka wa perchang u yalam bakla ya pi la da kalami chapang ka te ka jing yada ya ka mariang desnya pi ka jing batai na ka engineer yang ka mining wa kani ka scientific mining de le ya ka da ka wa janai bha da ka wa full prepare wa kamnu yada ya ki ki wa kamnu yada ya karep karyang ini wa ka district yang i de ye ga wan ra ya kani ka scientific mining wa ile ka jing yada ya ka ka wa ya ka memory yang ka yang i nei tai daw wa ong pi pat ba man kamu den bilat hamman kam kita ki sladen ki wara ka chawa be kan air knang yang im ka jat bru ka yang i nei bha ka khimu yang le deman lo ka jakpo ka daw ba yang ka riwa ka jat bru ka yang i nei tai daw i kam ka jingtih national council yen skeme hini wa e ka jing kertan ka wa pura ya kani ka mining ka wa e pertut ne lang lang do coal block ta do ni kinten wa khajak khuble chibon che jarno shnong yong ga shnong Wahsarang pendap ga ida ga mensen go komen wato la chi phau kali kisnem imi dewa ba mi du gi jhor klem ja handrai mandam yo bala mandam wa gi yong yong yo i yo pyrshah thet kho hab du bam du gi jhor bam thangan handrai ga ni man ga ka buk siar ka wasa khilang wa ka mining wa go u im lang ya warok lang ka is jingtih tiba ya ga is jingtih ang i warok imilang ba yong ni mar po kandau u blai da yo bit wo u pempsa u penhe pensan ye gi khon kinat yong i e ka jing kerchan go pura wa da ga jing em go yong gani mining ini yuluti wa gi khon ga shnong daw yo melayo sngi ye bat daw yo ile ya ka bam ga sa daw im paho pai gi kam ha gitu ki por go menchwa na do arajar kat so do arjar phau so chi phau tli kisnem imi daga jing im kordit kama klam chuang tu mau klam chuanga mjo usap dagi yuta go sador dagi kut go sador handre dawan kani ke juk ko thme manda em kani ga mining uyo biangi uthet waro ki jing em kam yong i te i kuble le ye waro lang bi ko sakhi da ga jing
kerchan lang yung I bat da gejing kerchan yung gechnong Wahsarang Deliang yung sortar untuk smart go uwe ka mining ha gejing eto wagi kot kisla ile na liang I da kwa bhai umala wato lekat tendim yo mala dei dui ni keten ku boleh cibon ku boleh cijarno ong ngae kajingiro yakini armut girang ba kiwanut wo chim ya kani kam hawa abi ya ka presentation kani kam to ko ba henry ne benta u penim ya igi kon yong ga East Jangtih Hill District kini girang ba armut dalai di cakmat da chim gi ya kani lengkor ne benta yo pensuk yang IP hejing eto wa ki ka kan gi yong I hanga semen lada ong I muyong mut ja jan sao thu bai bi muyong mun khi ka kan muyong mun ka kup kariam muyong mun kanang ka chai muyong mun ka pule ka puthi nem ha mang tu man yo bisai diom tu dawai manum yo bisai dia plus kur khoni manum yo bisai dia kuburiami manum yo bisai dia bamudi lakat kitu kipor chip house nem genti da cha jinjari cha jitomi ngakmu bai por mana historical day kajing mo go bo kajing tho go pakan mo go pan sa nam ni kamre jong I lamba kini armut kilajen teto ma thomas no tru wo man elang lang do to ni thak ti ki de mesin komen nor khai respected DC sir in all the departments as we have seen for the past previous 10 years a decade we the people of East Jangtih Hill District we have been suffering to the pain to the core like every one of us who is sitting over here we have been forced to change the way we live we have been forced to change the lifestyle that we used to live we have been forced to divert our responsibility and duty. Respected sir, we urge you from the East Jangtih Truck Owner Transporter Association and all the department concerned for the today public hearing. We urge you to kindly implement and make the things as fast as possible to implement the mining of Net Lang law. As we have seen, crisis from crisis, days from days, we East Jangtih have been the highest contributing in terms of GDP, NDP towards the state. Kamu bagan mo pi ba ni. Menchua ke East Jangtih atau ke tau ko ngi kari yang ngap ko Cipaus ni menchua. Mani go komen go sima ba. Mereka te ga dor ga kompet im gebrui kami drip. Jit. Menchua subsud urusan pawajar kata nak menut. Ha? Juti wa praj pawajar ate dinu dhanu dai bata urusan spa ya sabi. Pelai school khodi menchua je Delhi Mumbai je Bangalore Chennai kate hinu government school. So my dear respected DC sir and all the departments, as we have seen, we need and we badly need this mining policy because why? We are having a high hope and we have seen Mane Langdo previously as a good leader and we are expecting him to be more. Kamar jo yo menchwa umane gidak ngo de le menchwa ba eklam de ndre gate jan woro yo chong ni khamat woro chumane mane AAP ga jing support ko puran met umensen nagaliang ga East Jangtih Truck Owner Transporter Association yo luti lamba yang piwa merit menggawi mandalai deni sela perthai la inam mi perti jong mane lang ndo une eno merta di bayok biang im di bekeloj di bapha di bamian tengah garpa de woro usnya bha ham e jing mudosi otole lada sedang cua di minus terdeku di jingim senyap hai perkat di plus senyap ha tho ilat lo tiwo kurchan uma yo duai yo ngoblai yo chai otram chuchu yo ku jo te ro ki akan temen ku ini le jani armut jan chadin le rio bi ti kulang jan temen ku te kam ong ya roi be kam tu tham there is kam ong em khana par munchwa ra wi pengku men haden te be ha pro men bechini te senyap ha em di mesin bechini kerchanyo mane kamu ongi ni go he oklam chkamat nga katte chispa hector bajba. Very good morning to all the officials from Meghalaya State Pollution Control Board, the shnongs of the nearby adjacent villages, the project proponents, the consultants,
and also the members from the public, all the local residents who have gathered here. So the purpose of today's gathering is the environmental public hearing for the proposed coal mining at Nelang Indo coal block. So after the NGT ban on the coal mining on the year 2014, after a decade after modifications in the relevant rules and guidelines, the project proponent has applied for 100-hectare coal mining in this area where we have gathered today. And after completion of all the due procedures, we have gathered here for the environmental public hearing so that we can gather the views, comments, opinions and suggestions from all the local residents who are living nearby and who will be affected by this coal mining. So without further ado, I welcome you all again for this public hearing. We are looking forward to hear from you all, and I would request Meghalaya State Pollution Control Board to initiate the proceedings. Thank you very much.